Hey, iyabuhlungu inhliziyo yami mama Mcele. Iyabuhlungu inhliziyo yami mama Mcele, sehla senyuka mama Mcele sikhiphe iy'moto, sikhiphela lezi zalukwazi zase-93 zithi ziyovotela i-ANC. Kanti sigijima ngey'moto ze-ANC nje soxhashazwa izalukwazi ziyovotela i-MK. Yeyi angikaze ngiyibone into enje, sazakhohlakala izalukwazi kodwa uThixo uzobona sesiyifide sayifida lezi zalukwazi e-93. Khona ngisho bengisigijimisela ama-food parcel mina, ngisigijimisela yonke into, ngisigijimisela ayikho into ebengasiniki yona lesi salukwazi udoti kwesalukwazi, ngisinika amaveji lapha e-ANC, ngintshontshe ofisini lakhansela ngihambise ngisifide kanti sisifidela i-MK. Hhayi ngiyababonga ogogo, ngiyababonga. What 93 ngisisuthi wona kuthi angife izinja zogogo. Hey, zingane zakwethu, umuntu akabingelele kusenje kusa. Hayi, abasitala bhanga agxotshwa inyoka, bebegxoba inyoka labantu. Ngiqeda ukukhuluma nokhansela wami usikhumbuzo laphana ngoba umuntu uhambe eli laphana ama-results engakalokhuzana, ngithi ngiya-check ngoba sengithola kwenye igroup engikuyona yase-4 iy'nsizwa zakithi sasikhula nazo. Hayi mangithi these results are glaring ukuthi i-MK ingagijima kangaka. Sengifonela ukhansela-ke uthi mfowethu ngika-IEC, uthi ngiyayiqala nqa into engiyibona ngamehlo ami njengamanje. Ngithi mina kwenzakalani uthi mfowethu, ukube kuthiwa bekungama-local government election, ngabe i-region yonke inamakhansela e-MK, uthi ayikho neyo-DVD ewiniwe yawinwa i-ANC or any other party, uthi wonke ama-VDs athi thathwa i-MK. Sisenkingeni bafowethu, we need to go back to the drawing board. Kubi libhubha nomkhululi. Kuyazwakala nokubhala kodwa-ke kuyofanele nathi sike silikhuluma iqiniso nje, sibe honest. Ngiqeda ukubhala ngale groupini ye-ANC ukuthi nje kulo mbuzo fanele sizibuse wona bese siyawuphendula futhi mase uphendule ngeqiniso. Ama-comrades awenzi kahle lawa siphethe ka-ANC. Sikule nkinga nje yokuthi abantu mese befuna ukuphatha nokungena ey'khundleni bangena ngenkani ngesikhathi umphakathi uthi thina simfuni lo, ufuna lo, abantu bezwe bazo-understandisa. So njengamanje thina sikakuphoyizeni ekade abantu esasibaphuzisa wona ngoba sifuna ukuba sezikhundleni ngenkani futhi sifuna ukuphatha ngenkani. Uyabona? Iqiniso nje ebese lenza ukuthi ukuganga ka-ANC bese kukuningi. Sikhohle ukuthi labantu esigangela kubona ngelinye ilanga bayoyenza lento abayenze KZN yokuthi nje bathi no, thina sesikhathele siyaphuma. Uyabona? Hayi, sidliwe la e-NTZ, sadliwa sancama iherikwa la yonke abantu bavotele MK. Kade sibaphekela, mina bengijude ekuphekeni-ke, kusho ukuthi bengiphekela abantu be-ANC kodwa bavotele MK sebedla ukudla okhari bethu. Hhayi abantu ayigeke ngiwabonile la e-NTZ. Hhayi ngeke ngikhathele ngodaka. Sidliwe nje siwu-Dr. Nkosazana Dlamini Zuma oshona from Ward 1 to Ward 15. Sidliwe iherigwala yonke, sidliwe abantu bavotele MK. Iy'member ze-ANC ezigqoke izikipa ze-ANC emini mase zifika lapha eGalbotini zavotele MK. Hayibo, hhayi abantu baze basifundisa ngeke. Guys, ngeke. Hayi ngeke guys. Sifike kanjani la? Guys, sifike kanjani la? Sifike kanjani la? Sisebenze kangaka. Yo, from February guys. Usuku nosuku. Sifike kanjani la? No. No, bafethu. Hawe ma uNkulunkulu wami Jesu. Yo. Hawe Maqabane yo. Hayi baphemi yo. Hey.
Hayi yabuhlungu inhliziyo yami. Hayibo. Hawe ma. Hayi Jesu. Ayibuhlungu inhliziyo yami Maqabane. Ayibuhlungu babhemu. Ayibuhlungu ngathi idabukile noma igwaziyo noma kwenzekeni angi-understand nje. Ibuhlungu ngathi ngake ngilale nje. Ngazi ngilale ubusuku nemini obungaki. Ngilale nje. Hayi Thixo yazi yabuhlungu into wema-comrade. Hayibo. Mhlambe nina nibuzwa lobuhlungu engibuzwayo. Akaze nje ngibe buhlungu kanje inhliziyo emphefumulweni wami. Hayi. Kodwa-ke kulungile Maqaba. Sikwenze konke sisebenzile bafowethu. Sisebenzile at our level. Sisebenzile comrades noma ngabe ama-comrades athatha i-decision yokujoyina i-MK abengekho happy nge-ANC, but thina at our level sikwenze konke comrades, sikwenze konke Maqabane, siyisebenzele i-ANC ngakho konke ebesinako nebesingakwenza sesakwenza comrades ngokukhulu nje ukuzinikela. Kodwa-ke noma kunjalo Maqabane akonakele lutho bafowethu. We are still the members of the ANC and sisazoqhubeka siyisebenzele i-ANC Maqabane kakhulu kunakuqala. Hayi babhemu. Kulungile comrades, umuntu akakaboni. Kuthiwa namhlanje kuzayobona